In this lesson, we're going to learn how to tell the time in Māori using quarter to, quarter past, and half past. For example, to say the word past, we use I to show this. For half past, we use the word haurua. For example, ko te aha te wā, what is the time? Ko te haurua I te rua karaka. It is half past 2 o'clock. Ko te aha te wā, what is the time? Ko te haurua I te waru karaka. It is half past 8 o'clock. Ko te aha te wā, what is the time? Ko te haurua I te toru karaka. It is half past 3 o'clock. Ko te aha te wā, what is the time? Ko te haurua I te rima karaka. It is half past 5 o'clock. For quarter past, we use the term hau whā. For example, ko te aha te wā, what is the time? Ko te hau whā I te rua karaka. It is quarter past 2 o'clock. Ko te aha te wā, what is the time? Ko te hau whā I te tekau mā tahi karaka. It is quarter past 11 o'clock. Ko te aha te wā, what is the time? Ko te hau whā I te toru karaka. It is quarter past 3 o'clock. Ko te aha te wā, what is the time? Ko te hau whā I te iwa karaka. It is quarter past 9 o'clock. To say to, we use kite to show this. Ko te aha te wā, what is the time? Ko te hau whā ki te toru karaka. It is quarter to 3 o'clock. Ko te aha te wā, what is the time? Ko te hau whā ki te ono karaka. It is quarter to 6 o'clock. Ko te aha te wā, what is the time? Ko te hau whā ki te waru karaka. It is quarter to 8 o'clock. Ko te aha te wā, what is the time? Ko te hau whā ki te tekau mā tahi karaka. It is quarter to 11 o'clock. Tēnā karawhiua. Give it a go.